dore uko abasirikare n'abofisiye bo mu ngabo z'u Rwanda RDF barangije amahugurwa akomeye cyane yo guhangana n'iterabwoba nyuma y'ibyumweru birenga 22 bari bamaze bari guhugurwa mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako. Muri abo batojwe harimo ingabo za gisirikare zikomeye zizwi nka SWAT, CTU, SOF ndetse n'indi mitwe itandukanye ikorera mu gisirikare cy'u Rwanda. Aya mahugurwa yitabiriwe n'abasirikare mu mutwe w'ingabo zidasanzwe aho bahawe ubumenyi buhanitse mu bya gisirikare bubafasha kurushaho kwitegura guhangana n'ibibazo by'umutekano bishobora kuvuka mu bihe bitandukanye by'isi cyangwa mu bihe bitandukanye muri iyi si. Mu gihe cy'aya mahugurwa abasirikare batojwe uburyo bwo gutabara vuba mu gihe habaye ibikorwa by'iterabwoba, uburyo bwo kurinda abaturage mu bihe bikomeye ndetse n'uburyo bwo gukora ibikorwa bya gisirikare bisaba ubuhanga n'ubunyamwuga buhanitse mu gihe habayeho ibitero bitunguranye. Banahawe kandi amasomo ajyanye no gukorera hamwe mu itsinda, gukoresha neza ibikoresho bya gisirikare no gutegura ibikorwa byihuse byo kurinda umutekano w'igihugu. Abayobozi mu ngabo z'u Rwanda bagaragaje ko aya mahugurwa ari ingenzi cyane mu kongerera ubushobozi abasirikare kugira ngo bakomeze kuba ku rwego rwo hejuru mu kurinda igihugu ndetse no gutanga umusanzu mu bikorwa byo kubungabunga amahoro mu bihugu bitandukanye byo ku isi. Aho twashyiramo urugero nka Sudani, Centrafrica ndetse n'ahandi henshi ku isi ndetse no mu butumwa bwa Loni buzwi ku isi hose. Ingabo z'u Rwanda zisanzwe zizwi ku rwego mpuzamahanga kubera ubunyamwuga n'ubushobozi mu bikorwa byo kubungabunga amahoro, bityo aya mahugurwa akaba ari imwe mu nzira zo gukomeza kubungabunga uwo mwihariko ndetse no kubungabunga ubunyamwuga bwabo. Niba ushaka gukomeza kumenya amakuru mashya y'umutekano, ingabo n'ibibera mu karere, komeza udukurikirane kuri iyi channel ya M23 News kandi wiyandikishe ukanda subscribe ufungura inzogera kugira ngo notification cyangwa amamenyesha y'inkuru nshya zigezweho akugereho. Njye wumvaga ni Damu, iyi ni M23 News.